Kani gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dau Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ka khubor mentaka step. Ka jingtre kam basis pasngi ka bedai ba ka jingpang tuberculosis hakari kalalap ya kumbasan lak ngot kibreu kibayo ya ka TB. Ka jingethap buat ha wapung skur bat batau la kadong kalalong biang nen kesngi banjit iki MDC sya ka Jante Hills Autonomous District Council. Bat ha Manipur ki breu ha ke district Churachandpur kilawan IT ki tiar siat syaki bor pahara. Ka khubor ke babnya. Ka jing terekam basis pasngi banele persya ke jing pang tuberculosis jong ka tenat ka koi ka khia ka sarkar padang kelalap ya kumbasan lakngut ki breu ki bayo ke TB ha ke lengkari. Lale ke ne jing terekam ha ki saus pasan pusan teli ki district. Shipaulak teli ki nikshe shivir ki layarap ban penpoi ki tiar ki bakat kum kejok ke bamenta ban lap ke TB kam hajan ki yeng jeng ki breu. Lapha ru ya praspak lai pun ru teli ki kali nikshe vahan banij ai jing syakri syakijaka ki badan hakithan ki bakendong bha. Ha pedeng ke jing pahara ke baperking bha hanen kesngi ya ke jing thep vote lap long biang ha wapung skor A bat B bat ha batau la kadong A bat B ki bahap apa ke musniang rengat constituency bat ke jing thep vote biang kelalong ke bayat bet. Naru ke por nyo beje men step hanen kesngi ki beriau kelemi banet thep vote banjit ki kertong banikun ki election MDC syaka Jante Hills Autonomous District Council. Laban kedau hang ne baka jinge thap vote menhak arpuai terik menta ubenai kata hak sing tho adiang lahap ban pensange no shwa hadien baki runar kilalet rung jubor hakini kejakat thap vote bat kila penjulor ki kor electronic voting machine. Hak jinge thap vote bahanen kesngi ke jingpoi kinong thap vote hak wapung skor A kalong prapusan point IWR na kasispa hak jakat thap vote wapung skor B kalong prapulai point IWI na kasispa. Ha batau la kadong A ke jingpoi kinong thap vote kalong prapo point san pra na kasispa bat ha batau la kadong B kalong nyopu nyo point saulai na kasispa. Ka jingpoi ke thap vote baro akishnong bahap apo kamusniang rengat constituency kalong prapu kandai point san iwei na kasispa. Katkum ki jingkhen balayo hadu hanen kesngi ka jingpoi kinong thap vote hari lum jantia na kebentak election chaka Jante Hills Autonomous District Council kalakot chaka prapusan point san pra na kasispa. Katenat District Council Affairs ka jela kala pentep ba ka Sumer constituency kadai ka bapoi bontam kinong thap vote ka bakot khandai puwei point sahun reu na kasispa. Bat ka Jowai North constituency kadai ka bapoi dunatam kinong thap vote ka bakot nyopusan point ar pra na kasispa. Laban penkemau hang ne bagi jinge thap vote ha Khasi Hills bat Jante Hills Autonomous District Council kelalong manhak arpuai terik mata urempang bat ka jingnyo ki vote kan long la syai kesngi ka arpusau terik urempang. Menteri kena ketenat kambari bat textiles ke sarkar Pedang Upabitra Margarita ulaong hasilong henen kesngi. Ba ka jingtumu ban penlong ya ka Viksit Meghalaya kala ban long namar ba ka mang tengka ka peni ka jing ai tilot ke sarkar banwanra ya ka jing roi haman lagi benta jongkari kentop ya ka than stelam mingi. Habakran nigelat pathai khubor halor ka mang tengka ke sarkar Pedang balapan benadang syen. Ulaong ba ki jing rap pisa ya ka Meghalaya kila kiau hapo ke sarkar MDA. Ki pulit ke Assam ki lakem yau Chancellor ke Sekolah University of Science and Technology Meghalaya USTM u Mahabubul Haq halor ke jingkeno bulale ki kambamdei ha ke bedei bak examen class 12 jongka CBSE. Ki pulit ke Pan Bazar bat Special Task Force ke Assam ki lakem yu halor ke jingkeno buladan benta ban shimpisa ha ke bedei bak examen class 12 jongka CBSE ha ke subject physics ya ke bela penlong ha ke ke skol ha Sri Bhumi ha ke jela Assam. Lakeno bagi dan palat arspa nyo pongut ki kena pule ha ke physics ban apeng kini arspa kat sangut ki dai na ke ERD Foundation ke bela seng dau Mahabubul Haq. Balakeno bula shimpisa na ki baniarap ya ki kena ha ke eksamen. Haba kinong peniat kem shimla ailat ban le agane ka kam kalami ka kenrum kenram hang ni bala poi uput bagi pulet kilahap bantuklar. Ki kubor ki atho bagi pulet kilale ya ke jing toket halor kane ka jing keno persya u. Kane ko kubor ka wan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha Manipur ki breu badai na ki kenhuan benriau Zomi bat kuki jong ke distrik Churachandpur nen kesngi daga mans ngobha ki lalet IT ya ki kanreu teli ki tiar siat syaki bor pahara.
Kajing IT ki atiar bala lute bat bala bo bean kalalong hadian bo ulat ke jelau aje Kumar Bhala dangchen ula kentui ki breu banwan IT no ya ki atiar. Kini kajing kentu negara Bahavan ha Impal kaong balada omwan IT kini ki tiar siat hapok kapor bala bo on penstom kat kum kaan ya ki babat ki tiar siat. La IT kini syaka Assam Rifles ha kasnong tuibong ha kajing dan rengkat ki ha ka Assam Rifles CRPF ki pulet ki bor sentiat bat ki bor peniat distrik. Menteri Rang Ba'do Kari Narendra Modi unesa mi gizembok perkat jung bat ki breu hakari bat syabari rukum jo ha ke program Man Ki Baat lengba ke Akashvani menta ke step ha ke porkat wei beje. Kani kandai kesian ke basispa kat kendai ba Menteri Rang Ba'do un ai jingkran ha ke program basisin jibnai lengba ke radio. Onla banyo e jingkran Menteri Rang Ba'do na baro ki network ka Akashvani bat Doordarshan na ke website AIR News bat na ke News on Air mobile app. Onla ruban yo ya ka live stream na ki YouTube channel jong ka AIR News ka DD News na ka jong ka office Menteri Rang Ba'do bat jong ka tenat information bat broadcasting. Mari adap kran Menteri Rang Ba'do ka ketin Hindi on pen sngau sai gijing pen kelas ka ketin Khasi Jantia bat Garo. Ya kini gijuk gijing pen kela onla ban yo abyang la shibet janmiet naduk ka por prabeje. Ya kakot balai kerteng Sustainable Promises Harmonizing Horizon. Bala thok do Dr. Naresh Tyagi la pelat nin kesengi ha ke Asian Confluence Center ha Shillong. Unong thok ha bakran ke jingalang ulong bagadan ke jingdan kam ban le ai ban penne ke jingdan ha ke Mariang bat ban penne ki kat kum kirukom tenrai ke beladan nado hendai. Ki pulet ke distrik Ribhoi nin ke sengi ke ladan kunai ki nongnya jong ki kali he ki bapen khenyi kendon an da ke bapen ya ki kali he jong ki syakaliang common bat om syakaliang kadiang ha ke surok ba National Highway bahan Rio. La ban kedau hang ni bagi pulet ke distrik Ribhoi ke ladat penmi ke jeng maham bagi kali he ke bakit mar ba kemdai ban ya na kaliang common namar kan ni ke julam syaki jeng jaya tengkok kali ha kan ni ke surok ba. Kamaulai Sports Club kalapan liam ya ka Saumer Sports Club da Shigol Lanot ha ke jingil akai OC Blue Shillong Premier League nin kesngi ha ke madan SSA Stadium ha First Ground Polo Shillong. Ha ke waipat ke jingil akai ke Belalong ha pedang Kalatkor Sports Club bat ke Renti Football Club. Kalatkor Sports Club kalapan liam ya ke Renti Football Club da Pragol la kawai. Udon lat dengdo ulapan ki ijar na ke benta Kamaulai Sports Club ha ke minit ke Balai Puhun Rio. Haka kelamiat Kamaulai Sports Club at ka Saumer Sports Club kelele akai bha hendrai Syam Ladon balak ban penki ijar. Haka jing kun hapdang Kalatkor bat ka Renti Football Club usam borwel mensong ula penki ijar laisien bat ulalong unongil akai uba kendai bat uba nengkong jong Kalatkor ban yo athap hat trick ne penki ijar laisien haka ni ka samoyele akai. Menteri Rang Ba'do Kari Narendra Modi unlet ha ke jinglet jengok balai sengi jung Usha Assam, Madhya Pradesh bat Bihar naduk lasai ke sengi. Narendra Modi play ya ka Bageshwar Dham Medical and Science Research Institute ha ke distrik Chhatarpur ha Madhya Pradesh lasai ke sengi. Play ru ya ka Global Investors Summit Arhajar Arpusan ha Bhopal. Lasai ke sengi unlet sasha Bhagalpur ha Bihar ban pelat ya ke jingirap pisah lengba ke PM Kisan Scheme. Menteri Rang Ba'do unselet sya Guwahati ban kemi ya kejing syat Jumoir kabadai ru kejing yalang ban rakhe kejing dap ars pa asnam ka karkhana Slasha ha Assam. Ha kesengi ba arpat Menteri Rang Ba'do play ya kejing yalang Advantage Assam 2.0 Investment and Infrastructure Summit Arhajar Arpusan ha Guwahati. Menteri Rang Ba'do Kari pelat ya kebenta bakat kendai jong ke PM Kisan Scheme lasai kesengi ha Bhagalpur ha Bihar. Hapok kini ke skim la ai hendri wajar tengka sisnem syaki nong rep ki badan laga jong ka jaka. Batkat to ko kubor ka lekot kini ke step ka balawan cepi na ka Akashvani Shillong. Ngi pegamau pi kinong ngap bah ka por prabaje ini sok bagadali station na ka benta ka kubor ha ka ketin Hindi ka ban bot ka kubor ha ka ketin Pareng ha ka por prakat san minute. Ha ka por prashteng na kini ke station pinyo ya ka North East News. Ka por menta ka la jandap artat prabaje.